Lecture tang kun now bing tum psycho relay the talk with Sorintan Howry week at episode hili welcome solution delay acha itum na itum wang kan ala ka hai issue a ko maram ni chan phai sang rum ki delay le itum na tei je itum tang kun now chung ka Manipur we na kan chok laga ayang le le ki chi cha we kering khara wi bang da ok thu dak le chung kha le le chi mang ji la ki chi cha larik tam shi khoi vai our matha mai da tam khoi khwai da ayang le le chung ka tang na thing thing za delay chen tang kun na chatak le apom hili itum ka thada le lak ta le klak chi ase itum tham ita thai fai sa se kala itum kharing khrak le itum issues face sa dak le ping ne khim mai kala itum na issues ping ka thada tackle sa si klak chi kana na ka the dar ka sa naw gida ache cham phe sangrum sa dal le dak le sa ne ache chan phe hi sa hili ma tha mai da min mai da kala itum na thay shin kui khang yi chi thay shin kui bai mai khwai da special sala kai guest ka thum rang ru mi de le ina atum le aru introduce samil ga itum chan phai hi mron da chat ba khwai sa se remake up da queer chui mai mi valui hi thei nem wen ne aru a daily li pam de le kala grievances committee tangkul ka tam long delhi we chairperson sada le de le amai chui mai mi chung khaning she na na episode hi le razan mi da khlai wang kala ka khnia sada queer naomi zingkai hi humi wen ne hi aru Punjab li pam de le kala Naga Students Union Punjab we advisor aksada le de le ye amai naw mi lak chung khaning she episode hi razan khami wang ka thuma sada kuira elep khangra hi si highway ne kala aru hi Delhi Police we sub inspector aksada le de le chimang mi chila tang ku tam nalong Delhi we advisor aksada la pam de le ni she thum lik chung khaning she re atam ka sak chung khalai sala la tang ku naw bing wi wang da tang ku naw bing da thai khangi kala tang ku wi wang concern le da razan khami wang chung khaning shi ko itum chan phai hi moron da hang ba chat ba phai sa se ina hang pok li hang thai thada itum tang ku naw bing apong tei tei de li pom da kli li issues face sa da li chung kha le de le ila daily lik sang ka pom sau ki da hik tha issues chung kha face ai i personally zang zang laga de thum na ka thana sa da yang sang mi da khlai ji wi mangai na cha experiences mi ka thali la ji tyo me ka share sa laga matala ka ni thum mi shim shong li pom da khlai awa bang ra ping li atum na thairan awareness tyo khamang la mi pai kwai gi ji a cha chan phai hi how pok sa da le da klei ne ina a cha ma ta la ga na objective khani ne discussion hi che khigla ji ga ba ari hon rampant sa la ga na to la ga le da klei ji wa khigla ga tang ku na chung ga involve sa da klei scam call center li or sa da klei ping maram li a cha ti om discuss sang ai kala chi wang ma chi la itum na kai ga na spa ga thali or sa la ga ma sa khni or sa thui khai hi khni li focus sang ai kha chi mang ma chi la itum social issues ku chung kha le ye itum pam da kle apom hile itum drug abuse sa laga alcoholic la khang mu khang shauli zang laga itum pam da kle apom chili issues create ka sak chung gala le de le chen hi ka ping issues mi hi itum aja discuss sa laga ka da prevent sa si kala itum ka tha da miuram li ok thui hile itum ka tha da ma thamai ok thi pai ki ji itum chan phai sa ba khwai sa se chen ina aja we chan phai how bok pai me kwai remake up the ina kuira now mi jing khai le khang han sao ge Punjab we hi apam hi itum la matha da mathai ram thu tang kun ala cha khala malai thu je da itum wi bang curiosity la le lak da le tang kun hi kya ka shika pam li kala tang kun apam da kle li matala gan issues face sa da kle bing hi are apart from the scam call center gazang or itum spa thalik sa ba mning chim maning la ka te issues mi hi khima mai itum face sa issues khima mai create sa itum jili pam da kle bing hi na society li ka tha da mingle sa la ka le li kla je ri make up da no wen shanghai le每推的那些到所以他呢要的当肯定方个了亚瑞方当铺一么人为方怕没热的要的we talk shortly you know 的其他 topic 平 room 是的或没方那些ari 当铺Punjab里来的可以去 cover 当铺Punjab里可以 ari 吧 Chandigarh 哎呢Chandigarh li chung mai thit ba le le river Chandigarh around 300 chiga le right apart from Chandigarh Jalandhar Ludhiana Patiala Kabuthala district na le chiwi li ba da mi ava khni ni le wo da chi ka tong kha ba kya le lak le da ba ma them ne ka Chandigarh ma jang la issue yi khang dai li hang chikha ba da around 20 30 chiga le mrawe 2030 shiga le mrawe
itum la bam ta da bam rock how the color da kadam nau ping mang how bam hi la ga che da kadam nau bam ping hin la ka hostel bam rock how college hostel bam rock how chao da itum da sambang room la ga chan phai phai khang room or even host ka sa tha wa malim ne ishi tangku Okay. khangdai bam khangdai lewa Chandigarh lewa of course it happens Chandigarh lewa athum mayon de leye ada tangkul we ada event gak bam yon third leye ka Chandigarh mak ni ayar district khangdai lewa chiba mam yon ne ka main sa dai hi chung mai thui da Chandigarh ma jang la chung mai thui bam area wa da Jalandhar Ludhiana tin Phagwara chi area ne chili around hada 20 se bam le itum na dam rak lewa group now la shem laga hada now the la hada sobam laga itum la nai me da kala shok jang thai bai vai or kala shekhap no le la thai bai me vai information mak ning le la mi bai me vai da hada group wa ga shem mai re Okay. Chandigarh iwa Chandigarh li base samne Chandigarh iwa chiwi thana ping dai de le tangkulu yang iwa main sada iwa Jalandhar area league bam ne chen ishiwa ada mi jimu chung thu da main sada ishiwa NSUB league room da jang Naga Student Union Punjab ya dili ada main sada active sa ga na now la tra jang bam bam de le main sada issue ji khawa da chak khawa da face wa river sa bam samne ji khawa khlai malem ne ari issue ba tam now kujung jang na tam now sao like now sao da hili like hostel liba mau da kya ka problem mling rock ne da mainly ada itum ramnik bam da community life timalem ne ji tuim ne Chandigarh wak da I liba mabam to the chak ma thei thure Okay. ka liba da issue wa da tra ka khlai wa le ra jaga mi chung how city life sao da liba da issue khlai wa le ra ka timning ba hili ba da chak ba issue ba khlai bam lem ne Okay. All right. Ning share. Awing nam itum na Punjab we shop zam him thadam takes and nam talaga na hang mi kai ju wang itum chan phai hi chatwa man say nextly in umra salwi ganale in a kaknia sa da mai chu me mili na han ngai le na la Delhi lik sang ga pamrao gi da Delhi ku shop zam chung ka experience sadly re talaga na ya itum Delhi li tangku now hi outside Manipur chung tuida kapam city a khang sala pai da khui Delhi and NCR zam ji ga wa chung ka population chung ka na itum na shan de le ye kala population ku chunga tissue issues la face chunga sabapam katam nauli ot kasa chungbai da kapam apama khang sada grievances committee we chairperson sada or not chimang muchila na daily okchuira pamra laga dangfu now bingna mitalaga na issues face kasa issues involved kasa kachikatha dangfu now we wang na ishi community jili leida like disturbances kami hikta ya mai kachik tapping sa sarado kachik ta incidences sa sarado na tyong ka share sam jo. All right. Ni shinai da sorin nan na no show lim thalai na itum le welcome salaka hida da tam kami fang yang Delhi li ragabam ji hi tada Atamulungli Arihon Kara Aina say 10-15 years before Kara me Ninglin he Deng church. Say 15-20 years before he leave Dalagana Tata Katam now. The Ningsang Lagan Laricum Laritam Pilagra the crab in the Jumegasan. Atam Jamaman Gita Itumi technology hila Itumi Rinli Razang some with it may rake sang hila. Kachunga Kira how like Malagan itum easy money by Kachunga Kangaji Rao the Hipa Hilariva, Jankat itum Lari Tampira, Kalatam Quilaga itum his haragachu, determination Himalaya, the easy money by he, Patwik High now shopping. Kachunga Delili he itum Tangma Mangla, Chungumeta itumi. Nagawi perspective in Anka, Nagawi Tam Nobbing, Hinachunkuming, Sakai. Kakaniali Averva Bingna, now Rabing the Mung now Remata. For example, the now Rabing Jungawida
okala chimang ningla machung side la ba ba bingna mulai thugida I thada ngasan hawgida mulai thugida mung naw khar mung khangrin ji mak le chi chu wangai na mara bing I thada aimlessly daily li chu hok ka ji hui issue lak chung le da kala hi apong khani na razang laga katha agla ka arifa class 10 class 8 class 9 or class 11 12 hi pass ka sa maga sama thaila razang laga hilim dialogue na mir now shopping hi scam call center li ragzang akha okala the easy money kachina how with the arena shopping jikata uncertified spa centers ping ragzang wasang thui khai ka hi issue la chong le da kleni the hing madala gaina ithum nongra bing hina athumi ningrin jile lai the hi li wasang ra kajina khara pamning la easy money ne as a daily classroom kanautang script ji khui laga call center li call ok pop line hi laga after 1 month tata minimum 20-30,000 ha to me draw sa laga athum jija okthi ngai meeting so okthi thi khai ne the same thing spali bazang da clapping hi hila chitha chine hi so ithum Kimang the issues ko chung kali da clean itum na tackle sak vibe ji hi social area mention sakai social issues hi so the da ga na da area da itum na face ha da click ba hi scam ma khane kala substance abuse ba hi la ko issue sala khare ba hi okay every 2 months or sometimes kazangakli every 1 month or every next month itume now shopping hi kathia ngune na ramli ungda klai gi hi ningai malak sangi tada shamkhui paila khai namra bingji aba ba we mali ngune no da klai ji itum dangjang ba yang ga helioja iliap lang klai ya tada ningai ma ga sang ukhnam sangi the talented chala khai na rabing sham ku bai la khai na rabing ji substance abuse wajina tu chilimum kanner together daily nikalaga 6 months 1 year 2 years ka ta tu ni mangla chiman khai gi ji bai changkat khnang ni da hiwi problem issues hi da mateo sang la chung sang thai daily apam hi so that the hipahi itum kata tackle sa siklek hipahi chukum ju kalai da awareness community important salak da khui okay ning share amai ju mem na daily we issues face other clipping lam talaga na share sa mi khai ju wa itum shimfong li pom da clipping da aptala ava ba ki ji jau na bra ayar li pom da le jo bi da ning lum lai ka pom dai ka khi salak da le tum ji khi on mai sa paisa ji ho ngo da phalain pom da le kai kho o ava kai khana naw ra bing hi li jam cormorum da ya shai ji bian sam ji ho sho khai le ji pau le shai u khang la ge situation hi any tum tha da maron ron da chan paisa ma man se amai elebli ongai de le na sang ga daily li police officer ak sa da itum tang khu naw ji li pom da claim ta lai na tang khu tam naw long daily li room da chat lag la tang khu naw mam thla north east naw ni chung khang chon me re na achara shum da odram tsu gra hi experiences na tai da or incidences tai da tackles ha da le re na issues exactly experience ka sa hi tang khu naw bing na tui mai tui da involve ka sa kala itum society wi wang asak shimai tui da chat tak le hi kachikatha incidences bing kachikatha field de kachikatha area or kachikatha mi bing da sa sa ro do kala hiwi condition situation ya arwe ka tha da le li kla ji la tyo mai ka share sam no jo ari oja soring than hawi le da aman sa khang ta ya tam khami wang ni shi ari ila ari issue ba hi ada boarding issue ba sa ga jikha ithum be chan phai hi le itum society bang aka khali tong sal kana kabai le sali gada kit sang le ga tang lai na da ari social issues problems ari daily life bam da le ni paisa da le he ina
ara ma ili tam sang na je hanglo ina ta kla sina we Okay. issue he ina pathubai na ari khai ngai jino first issue na ba ka thak le jika ithum hilibam dak le ithum na problem face dak le issue face dak le to khani ale ithum na create dak le Yeah. then ko male ari pila online issues ba ari technology atam saugida hipai kaman salagai na kila sat lego ta issue thum hile issue khare le khakri ba he metropolitan cities libam dak le ithum issue he ngai go kharo Bangalore ai no ari Rajasthan ai no Hyderabad ai no Mumbai ai no ado phone sa sa rijila to phone sa khra ye sai issue yang adam se mi go kharo ki khri ba jik ta ma te sal ba re ba chi da ithum he ari mi ramlik bam saw kita delhi thai ba dia ajikun tian ra laga rak bam saw kita asung bai thi je em bai thi je ha bai thi je takshi bai thi je la ko to ma bam saw kita kala dile ithum bi ari rakma hi la ta yaw ithum bi asakabad la ta yaw ithum bi kasak zala mangrum thu ana ithum bi problem chu face sai wa mata lai nei thun face sa tak li hi ari Simbu Bing. Simbu Bing kita hakle je ka ari arama ithum ba za khaile da bili sim phara thing tha da phanga khi gai thuli phada sili phada chhatyao a ka thakle ka dealer bing le je ka commission sam bang le ogi da ithum gajang phanga thru gajang sili chhaba mai ka ai khi holo twang le je ka simji hoi ka athum commission sam bang dawla ta bimamling la arama ithum sim hong so ka tham ji tran security deposit hai je pin maham ding ai jo atum je ka pizza pai ka pizza ra yom zara ka jibi ningri ni chuna leo kita tik thai ka chung ka face sai ne ari khani ale otom ka pha ari ina ma hik to mai khai na we ari pi ina hi hanga wida as ari lai tam khik hai ping or ma ka tam ping le ari difference sai de la ma phri me do effect pe hang ne ari ithum ot bak sa hi mathalen organized sector liba bagasatam jisan appointment letter niye ari offer letter niye contract terms and conditions sign sang ma yang rok laga thik thai liba pak salary issue lamra ari phamta la notice lama mi ka khai tha lama le ni ka unorganized sector li ari retail ka kai kha pena ari fake call center thai thik thai offer letter lama wang ne contract lama wang de khi cái tâm khi sang cái tập hai tâm cái tập ra cái tôi lập là ở thasa là cái trang phá thủ mà cái trung trang này là cái hình thái cái lên sao đó thì là sao issue sao lấy qua cái ari mà khi nào bị safety hi thì là concern cái này khi nào bị ari yom cái ari sexual harassment ari openly molestation sa khai thì sao là cái trung cái lấy bom là cái là hình thái cái man sao cái issue này ari cái là thì là si cái ari dep kadai itu ami asa thai ka ta advantage tri khinga yila then overcharge sai thumle ba ta apong chu hai na ta racial discrimination khlai ba le ye thumle ami ta cha thol ga ari mo ho khang yi athai wa mi ho tila sa ga ko issues bi la le ye ta deliver kala ma highlight na isme notice na be one special skill le ogida ari cities compare sa kha ba issue na kala ma hai me le shang phi when le ka any issue kre adam jitran intervene sa bai jene pena ari unity la IG reng than ba mau gi da da pyola khaya ire dam nim le effective salai ran sat le ji issue notice of bang kala khamai khane ara laga akhan ba chunen sala ka issue akhana itum police station le bam le ka ni tu khe le ka ral ga atum je police le mistila ga ari experience ga thil ren la ari per na Nepal wen la da ra khana le jang bam mi itha bi lu ma sai ma tai bai le aji pile le mak thini la itha bi le tung jam bam bai yani thung le Nepali ari pinki Chinese ko tra khali bam le jang ha ari ithum lai tam da le khawena ari hi rasu ari compare sa ba ta khang je ka ha ka tha khile ha bi mentality hi ba atam jang su ta khang je hinga ro nai ro da ba khirar le gam tai le na Delhi police na racial discrimination le bong le pura zero tolerance le jang bi ba ta immediate action effective sign ran sa le ari khakani ali ara ithum lai tam da le khawena ari hi rasu pinki Chinese ko tra khali bam le jang ha bi mentality hi ba atam jang su ta ta khang je hinga ro nai ro da ba khirar le gam tai le na Delhi police na racial discrimination le bong le pura zero tolerance le jang bi ba ta immediate action effective sign ran sa le ari
issues problems itum na create ka sahi ari ikla hilain da ka thagle jika itum bi simply economic opportunity he batau kita itum bi ari job avenues he batau kita quickly apang ngai dei dei ke chung ka micro thang rok le jila ta micro sahi ari kala sile chung le wo aba ba ping itum drum ungsai ari church requirement le thore yaron lam le thore lai ka tamron no mo ka tamron no ina tha jile ka no lai ka tam no mo ka no sui sai da ma samilo ya aba ba le no we generally thoi na ponga yi ya mai itum hi ari atham oja chu ni na hang hai da paisa hi ka ta thak ta earn sa sing le ka ta thak ta sang sing le ji he hi ningri ni hak na jang ai ro pen itum ratio pila core issue ba je ratio core pila ideology ba itum balai le ga ara tha mo ratio o sa kai na khele ngarai de khela sa po ga ta pena yang lo like tam pop kara ara illegal ke chika sa jang le jila ari organized sector ba minimum graduate ni ngam kuitura ta arama ari khila mai azabagra aktongra chungka thata total la saron ta laga ning sagla ga ni spin sa la ga na ama ga thakni la china ra thak laga ari aba baling laga lai tam laga otpam la khamtha da sam phang hai na sa chung ka tam pi thai la tam pi ga chung ka lai pang ni shi le kha ya akha kha khang ka thai ka thak le ji ka ari thailand ga da awi ari capacity le thula ari o sao se ji ka ari organized sector le salu ji ka penara pai ka me song pu ji pha la ga ari masa khang yi ba sa thyo laga ji ba sa tam ji ran ka thak le ji ka itum ka to male itum me police ma za ra ka thara tam le thak le ji ka meyang naw bi itum ni shna bing le to line nem line ka itum sa sak tam na mu ji la ai itum me tham le itum me thai ta ta ara ma razang ka aka complain aka ta itum akhmol ka khol le lim de reality ting da mak dik pai la ra ta khai je ta a chu khok tak le ina ka phelam nem ko ka chung ja hi ari ma thai tam khai le ka kila sai le ka ari hikhali masa khang yo sa za da wi ji ba pak ma le mai exception ek sa ta ma le gi da ka chu bai ba ji da kila sa theu je le da pena aba ba le pil sa khai ba mai itum le lan sin hi nga chan lak le ye ka itum na ari kila sa ka raw lu kum shan mangai na itum le ngai le ka hak le sai ari thailand ta le ko o cha kha ba itum le la ari i hi sai le jila iram le awaga do tha pi thai example ma tra ma thana le jila ta jile itum kila invest la ga itum thailand ta le ko sa si ji sai ari kila bal ga na export sa bai bong la ra sal bai jila ta hi tha bong ka na phamil bai de ia phring ge na tha tam kui tam po pai bing le ba ia ka sabai na dai ba desore sai hi ta le me song sangai ne ari ya kha ten ka thak le ji ka ari arrive issue here 2023 acha kam bi 104 ga tiangun thong khung le jila ta kui po ari hila itum akhama ari yuwi bakre saugi je itum be yuwi bakre na jahan da khai je ata mirin ji ata swam ma ji jang ache khri tho bi thai kha itum bi ka thausi tena drug addiction hi hiba mai kazat ba hi mang ha bai ni je maleng le ta hiba individual issue ning bo family issue ning bo ye itum collective issue no tena ari short term plan ka long term plan ka no channel he na ari itum bi church we association bing la le ye facebook bing la le tangkhu ka no soklong le ye ina na thum le request ha ngai ba mai rehab center ka kari ukhuli le shat le ye tak effective sang le je ma thaim nei ari thikha bing short term ba ma ari church we khana bing itum facebook bing long na bing na financially la morally la or spiritually la support sa laga और ये strengthen sang sangai Really long term sau ke arui preventive measures being or itum solution being baje next topic li rase arui wa itum issues leida claiming je chipa chika hang milo laga itum discussion je yeah step by step advice ha thang point ko thumai na hangai je arui ko thumba chika share sam lo jo okay khom thumba ba hi arui kila hi ba
hibli bam dak le ping tong itum ka tong le fek sa khai no technology itum be technology advance how kita ari online hen online ka tung zat le go ari mata lain da khila itum mi him ta mrak le khak jila itum hi mi ko mo ka khram hi jang limit mong wa jila ari khila sara phone dara nana lottery ticket to kakla na ta phone na lottery phau bai le ta phone dara nana 25 lakh phau ai re pela na le phaisa ji ari account le sam ik bai ari khila processing ti ping thara sam bilo tong le ora khale ga ji issue le re ting chili sam bilo thang mi ra dai ta no wi phaisa ji na ji ili scam tha le ji realize ma na sam bilo ki thum mi ka chung ka ma tra le ro Okay. na itum li khila ari phaisa le ki ba mring jang le thum da saram tang la saram la ta pi le ga sam bang ayo ka hi ba ning khang che phai de ne ari investment ara Instagram thale investment is scam tra sa le ji la latest aya ishi iram now ji tang khol now 62 lakhs ana will invest alaga investment ka sa le ji first win 1 lakh invest ka na le ari 1 week with le 2 week le return je ari kila 20,000 da sang be 30,000 da sang be ka na shi sang la pi sang la ga paisa ji tha next le ari na 1 lakh invest sa 5 sa le 10 sa le ra ta ja sa ma le 62 ka khan wa Okay. ta ti ka itu common sense decision se la millionaire le crorepati le ta ta chinen sala le si ja athum millionaire sangal ga ari ngalang da athum paisa ji multiply sa re la ta asa ita hi thum computer da ga sa hi ta hi film sala lo same thing ari apply so le loan apply sang sang lo da apply sa la ga ari nali account le ra sang mira la ga na mu khso ra sin lang khso ka la ga nali ham chit la ga no wi photo edit sa la ga ari viral sa biaura do family ni da chu ngi sa la ga pom te trak le jila ari ana itu ni sa phai wo ATM card hi yor za la ga no wi ATM card che no wi aminga ne so da hinda no identity ko ina tu ching bu ga da nga sum rai yor za la ga ari blacking na athum ki illegal transaction chile sa bai de da ta ishi tang khona lo tra ga hile ta jang hai trak le lo wa hi legal implications le pa phaning la opening khil ari tong khai ba che ari wi ching bu ga da nga ma sang khom na che tên hi ta yam sang sang ai ne ari man ta mai ki ji issue ang na ta ka ari hon ni ari video call sara phone call sara e Delhi police wen ne SPPI wen ne ENIA wen ne any police Mumbai police wen ta na shi now mera ari rape case ne kila ari rape sai ra ali case pa na ura no wi kila partially ari diesel trucks le cocaine le opium le da ta sam chil ga phaisa ari kila itu mi hin morakle am ta khak le ka mi ko mo him rakle innocent sa na hai bi police ga ningmang la ga chi la ga sa la ga ari victim on khatrak le go ta isang khona la hili sai ari phaisa sang ni khai phaisa ari bi la ga sang khatrak le jila aya ta hai ba ni na sta la na hulum chal la ari kon sara sa da no wi partially ari sangai le ye chen an le ari kila Hyderabad police wen ne ta video call sa ne the video call sa thang le jiga panic sa nai da ali ari ji che khare da occasion jone da to rai da khang sa ne da video sa ne da to video je ba na tha khalo ta so la viral za pele ji da ta je ne ba anything da li call sa no the best is no we open nam sa pai ka thi zum de ni ka ari unknown call ya ari pick up la thalo or colleague the police pen ne studio ne lag da disconnect thalo jika maximum je ari kila fraud ne je ja tena itum hi pa ni khang ta ka ari point su ka thunji ta ipena kila sa sa da Yeah. Share amai le itum na mathai ga sa take ngi chung kana na share sa mere itum awareness wi wang either ka sa share hi ta hi information hi mang ai na itum wi tang khona ayarli pam cha dak lai ping kala awa ping itum sai ko ra na share mai pai mai khwai ne ning shi chan ka te itum na aja discuss sa dak lai hi atam tyo mai khang khai ta ya tang khona chung kan ning sak lai tam cha dak lai o cha dak lai labor pam da lai ka social issues ila labor pam da lai au gida awa ping na kala itum tang khona as a whole awareness lay mai khwai kala preventive measures khui pai mai khwai da achu discussion ni sa dak lai ka re shock dak lai incidences ping hu mangai na itum ngashar mai da thai khui mean hang sangai le ara ina amai ngnaw mili ungai le ari issues ping hi yes
mai level na mai chu me tyo mai ka highlight sai re Delhi ka la metropolitan cities ka daily shock tak le Punjab li shock tak le ta lai ni thum tang khona li shock tak le ajon thang incidences kai ka sha ka wa call center li scam li call center sa da pam da le tang khona kai li tu khu pau tha la sha da le Nagaland naga ka de ni la so la ga ena Punjab li scam call center hi kya ka active sa da le da tang khona pin kya ka involve sa da le hi we consequences repercussions bi ka tha da le la ka tang khu naw chi le da kle bi or NSUP ka tha na ka tha da yang sang mi ka pom ni kle yang ji no wi ba ga na tiong ka share san do ning share rui hi ang shock hai incident hi kachang me kachang ni no firstly me kachang li shock san no ishina ka no hang ti da phanga tu khui je the in a list kyang liver had ishin tang thu now ak khni tha jing le May 15 li thu khui ba jle yang call center scam sa la ga call sa la ga kajik tha exactly kajik tha o sa li kla jabam thai tu ba tum la experience from sa tu da ka atum na khang tha ka ba ta da itum main sa da ba li thing sak ngai kala mi bing li thing sak ngai ba Apple phone ka tha we service center ka tha sa or Amazon ka tha we service center ka tha sa agent ka tha sa la ga ko sa la ga o ne we chi chi choi ha wi je o ne we hi deliver ma sa bai thui je sa cha da sa la ga paisa khui bam paisa ji tha da char sa bam de le da chai hi India mang lim ning ne main sa da tum na yar li ka sa ne yang yar country khang dai li the mainly 45 quick hai chui ji news all over India thada chiu pra kira on khai ne jena wei thum we kapning le wa jena dewa ching riao le bai da ning sai ka chun li next ka jang ba le cha da phanga du khui lu ye ki da ka wa thada hi sa da le ring hi mo ji le ne wa thada kai ka wa innocent sa la bai ichi like thada 12 tam khui la ga or PA graduate ku khui la ga otra sa what's rasa da krahi itum himrak live in the sense na raw da ayar week shock zang the da ot sam phang hi call center li ot sara jaw mo je da chili sam phang hai ri phana da khui ji nei wo okay ka kai ka ba chim thei ji nei itum hi you know scam company nei ji yang ka da ka jang a ha tha training mil go ot sa phok jin na thei naw ji nei ka jin na ba cha ba tang hai ba ya an la kyang ka atum hi continue la sa da le go sala ina khni tu khui la I tang kun naw a kha ga sang le ka athum thada ithum li contact lam sam ne thada yang thada khang lam hang thim ne thada thum da le thai thada yang ka thada mi ba chi wi wang ne ji ka ba khi kham tham ne yang thada mak phong la ka ba hi ya really ka la ava ba bing li ma thai khang sak ma sa ba im ne wo ji ka ba he continuously shock da le ne him nim ne hi aji gumang mane hi kregum nakshik shok la shok hai ne okay kregum la yang chi mi chi adam ni la mati phanga ga tu khu ye chi adam ni la shok hai ne continuously jab li main sa da in a khang da la athang khang da la state khang dei district khang dei le ba cha am shom ne ka ari Chandigarh na Mohali we abam area chili main sa da shok sa ne chili main sa da call center area bing chili tra ga le sa ne isi Naga Student Union la ka Chandigarh isimang na lamning la Naga Student Union Punjab tale Naga Student Union Punjab chin Naga Student Union Chandigarh li cover am samne ka area khangdai li vision cover sai je ka Naga Student Union Chandigarh la ashi khlata wi union link line la yaw da ashi isin cover am samne ka chiwi area hili chiu problem le da khlei hi Naga Student Union Punjab ai na Naga Student Union Chandigarh na yang room laga yang sangming room jine the issue we student union we meeting la teli la wala ga la hada khapat khlei kala state government involved how the Nagaland state government involved how the Nagaland state government la khang sangai kada the thumli athumbi shok zang thingai how kala contact number awa bing hung hang ba kai contact
chỉ tất cả sao đó và sắm bằng và sắm cái bằng là ý là và sắm cái bằng cái thằng này chỉ có mình sao đó Chandigarh li là trong phố chỉ mới chỉ có thu chỉ có ở jail chỉ Chandigarh li cái là một hai li tụ khuya hao cái là jail và Patiala li và hay hao là cái cái này rúp na miền nào bình li và Patiala ari Nafa district chỉ mấy đấy chỉ li hay hao là nào và li và Robert ari Rupnagar vì chỉ li hay hao chỉ đó Chandigarh bajin direct involvement sa bai thuji ne wo chaka Naga Student Union Chandigarh jomo chede isina Naga Student Union Punjab ta aming bing phoji le how the isina involve sa laga isina da initiative ko khisa ne chede issue with Delhi Student Union Naga Student Union of Delhi la ka khangchon langchon ne yang mai da asina la ka yang sang ni da chi sa da khangchon la isina la ka da khung da bak chok sang ji da yang sang mi de le ye ara direct Nagaland state government involved side the clashing advocate la aka appoint side the ishi ara chaka ishi kyo ka chok pe ra la chin direct involved side ke ne arila thum pam fu ko arila thum pam fu ma chok rang in na thai tha kha ba ki ayali ayar country khang daily involved ka sa side the even US we FBI na involved side da hang yang criminal da china ashu case ki over sắp thuê hay ông mong thà thấy được trên là đó tâm tiêu dân phụ bài tâm tiêu dân phụ bài cha vợ thà đó thằng mi sao cha hay cả chẳng khất vợ cha vợ Punjab vợ thà đó mấy issue vợ thằng ari mấy 11 là itu mấy hôm nay cả cái thằng những lâm thấy thôi chúng mình là hàng áo là problem gì vợ cha cái mất tiếng và sao cái problem mà tra được lấy nên hàng gì là the realize sama mandle yang ke Punjab the mahila khai abam akwa akho ajawa jekha in the state travel la pam yang ai ra the Bangalore la Mumbai Maharashtra la Delhi la pam ba the tidio pam ma sal ga the Punjab hi ring phali jang ai the mi bing hi tidio kho lang so ning wa jang ai itum ram li pam ai kai thum la tidio itum lang so ning ka jang tha de yang thum la tidio lang so ngai ka ba uklung li ba thum ma the ning thar da go ada ngchon ngai la ge ada in Punjab li pang thei ada thum na apam ge ji da tingham ka sa dum le wa choose mi mangra langar hoy choose mi mangra lassi mi mangra chat mi zara in terms of thousand ada thum ne yang tingham ka sa li chong fu li kham na ga tru mang pi le nei choose mang khu le nei kari khung dong li kham na ga mi mang ji nei ji chimang ning ne ari actually golden temple thali ba kha actually li langar sa de leje thada shak zami za de leje free ne mi za ne ji in terms of 1000 10000 20000 thang de de every day thada mi za chi nei thum tam phui bai la trak le yang hada Punjab wi mi yur bing ya da mi ngai lang khai mi yura khna wo de da jang ka da za Punjab phala za chiu issue him le ka ba yang ka hi issue hi chimang ning ne ari scam mang ning ne ka ajang amai khni ne la hangau la spa yang thada hi prostitution killer le ko la ichi naga naw le involve sad le ko china main sa da yang thada hi ka da so snik le tharak le arama ngazek naw se ka thada hi thada le da ichi naga naw ichi NSUB la involve sak buying the sad le masak ba adam lang ba adam li criminal ne atum yang criminal da jinga da adam li masak ba lang ba jiwa adam ji li ada itum ka itum na main sa itum wi otki itum na ka de khwi mi la ling ji pha me ga ba da mangali khwi ba thyo yang ka ji wa ishi NSUB na shabing da yang ba shung ba in da khangjon mangjon mi le okay ning share mai na aruna na ka ham jile arwi call center list scam call center li outside of claiming or spa illegal spa li outside of claiming chung da involve sa da claiming pau sha ni ka da minimum man le do ishi naga naw bing tang naw bing he matio sang de le mai de he in a ka thai tha ka wa chon thang tu ku khwi ji li kai ka wa ya mau ije kai ka wa yam shok thio ije kai ka wa ot ma wa la khi ga clay bing ji la ka yam shok hai da kai ka li wa ji wi mi bing ji na
state or district khang dei le assign sa leo je sa da pau shai je main sa da hi shimli le klei bing li la shimli le da klei hi in a thai tha ka ba recruit tender hi shimli le klei na wa main sa da hi punjab li mang li problem ba claiming na wa hi kili rata hai na kili ot pha la ga sam phang la ga chi mang li khai lam ning na wa shimli la thumi recruit tender le da klei na wa je na mang sam bai ji ne wa la ga shimli recruit sa ga ga thai sa la bai ga ma thai sa la bai wa dang amai chu mi hang la i thuma dam hi i thumi mi man sa de thumi mi bing hi fast money hi ning chang hao da da ga switch li da zang shon nao ji de liang je na da in a request sa re i thumi amai lab da man sa da shimli le da klei recruit tender bing yang man sa da phang sang ai ji la in ne da yang mất yêu sang lên here là cái in the khang da là thằng khỉ là rồi sao đó cái sao mi là lấy lạc chi này wo thấy là cái thấy là cái sao mi là lấy lạc chi nó là cái ít thùng là khang là mang ngay này thấy cái vợ chỉ li chơi lịch sang bình chi ít thùng đi sim li mất chuông mi lo ít thùng đi CD khang đây li chơi lên số cái ít thùng đi sim li mất chuông mi lo ít thùng CD khang đây li transfer sa mi lo the product lên da the CD khang daily transfer sa mi lo ju khak la thumi hau phok leo ro wa da hau phok leo ra ji ka cứ ji zang au mo yang je da hau phok leo ro hi jin na yu ning li ba hi ta da dio sang de lem ne da khang chi la in na khang da la mei li cha du khoi ra mi hang di mi sha khlang sha hang pha ta du khoi ko ye ka i si ju ya alung li mi hang di da pha ta yik zang ne next month la ju li chok le re ji la cha ka ba da mi hi mang chi lem ne wo và bao khi update thì sao là cái concerning sao đấy very concerning ít thùng tăng khu nào bình chỉ là easy money park exactly criminal sao là criminal offense sao là cái illegal sao ayin là mắc hàm ya sao là cái ít thùng even very shin là mắc hàm ya morally ayin là mắc hàm ya chỉ là sao là cái chỉ thấy sao là cái uk năng ring chỉ là cái preventive measures being here ashamang ze kaisa sa mai naw mi ina arab daily wile amai chume mi we na information ni khingai de le ithum na kathai ga shali scam call center or ka sa hi daily li chume thui da pa mai da shai kala spa li makni illegally ithum phasa khri ro hi la daily and ncr hi chume thui da le da shai how accurate kya ka information hi accurate kya sakla chi bai thum thai thur ka mi pauli sa da shai yana ithum grievances committee later claim najik thau incidents bigly teo make information hi marakla kala khrewen ok thui khra hi nana thai ku khuili on to itum wi chili long now bing later claim ot sa khum li kya kha tang now bing chungda scam call center or spy li what sala ka li kla athumna involve sa da klei hi athang khang tha da ning rin hi kai ka ba upai ma le plung da jang nge gi juwi kharjan la shala ke ada qualification ama sa pai mi da simpurna jo naw da or pam sam bang da ba jang da le ka kai ka ba thang bang nom tha da sala gra da or even tang ku naw bing la on ga sa call center or even mayang naw bi na partnership sa la ga scam sa da le da la shai ga sha wa da hi bi hi ga tha da le lak da le do ka la spa li tum tang ku la naw bing involve sa da le hi le lak da le la ka tha da operate sa ji la ka la kai khana ga sha wa athang khang da sim chong we na个 therapy 里recruit 才是个啥的嘞，he information 比较个 accurate 啥，个了 reality 这个他嘞的嘞是，阿没就那个 share 上面了。Okay. Hibai detail salak hai gi bai ba oja lepna chung mai ka thai re ka issue experience issue long now experience kala I masa li le da clay thum experience by here ka thakle chika that firstly scam call center hi khareli ba ithumui tam now bing hi just agent no okay agent salaga lega sani bing hi ya chongme twitter ka ariwa athum hi hangai thale mayang now li partnership khuilaka ari the police wing li connection le laka tai apsa laka thumli production money hi laka athum re sang khai ji la
itum down up in the claiming yearly luck. Arriva hipping hina, let's say, kingpin jousing, Atumbana Tanlaga, Atumbana direct call Masaila. Me being Jinari town up, he invest halaga, itum down up in Kunitot, Atuming Nui made the clapping hilly, Ramwin Quikalaga. Atumli Joe in a nearly 15, 20,000, 25,000. No, Knatum or Rasapo called Shimpomaka Atuna higher Sagu Ren Saguilaka Chiwi data being here to me, Shanghai Lagatum, call Hobo kind scripted serenity. I really scripted being here to me, Sadaki, script he atom the first call the virus eka to next level atom seniors being televaga seniors being him talano Pesaji Kikla quick soap nature so are itum ili ujang namina hangkai that itum we now she now being he arriva hiwi kangyam hi thayau gita kazang khanisa kutumsa laga ramung laga mabam ngai mata Delhi laga kazang khani kutum kasa laga atumi ja khangai le chat laga hanung rui laga umsa kaji hi mi matiau chine Delhi le ari ishilong na census kwida kle hi ishina chakta kle approx 10,000 suka later clean tangulong yeah out of this genuinely government was had a clay like chung labor may private organization ni sada clay like chung labor ko chung may baba ariba an organized sector ari dialogue na adang ja liam hang kai da appointment letter lamak ngaba pa na kisa li ka thal li ka chang li tulop kya sam phang ni clay ki chubi ki ga mak le he da sa za ta clay ni chung ko mai le kai naga heaping hit the instances that the tunga ningrak sak the clay that aton sok sak the clay kata kla jika thum hi chida da wa chang room laga party sa laga mung sao hau kita msa bai mata tada thing khut lai sing rok ka sajung rok hau kita msa bai mata compromise ka sawi hi tada itum kala issue committee la wazang khai la lai pam hi hilario da le spooner we department containing a couple asumnal razang laga the so sami kai chi ka chung ga le kai ni pa hi but he issues pa hi arriva he na hok phok ning no the frustration pa hi shimai no phok ka tum da he liver the atum frustration due to the maximum the cho so pa yo chakang ngai sa pa yo ga hi chui mi gu ma hu zakshi ga ji hi daily ra quick so ala kanya so scamlis kasaja ka din arriva hili dialogue na scamli also laga settle sa khai ping la tang ina khang khai da king bin bing ji hi bin hin ak ka akhang satle okay yeah hi bin hi da socially influence up khai ni ithum mi society li la thum mi paisa with power ba hi financial power ba hi to influence up khai ni daga ithum mi bin na hi accept up khai ni atum na kang ba ko ai to o ko thili kasang katem thang kasang bing ji hi ba clipping bang la ka ji bi justification na atum society le la hi so it is very sad dignity ma le lo o thwi khai phaisa sam ngai ta all right ta I o thwi bai re ji ning ju ra sang khai ka ari ka khni le issue we spa we issues ji hi spa issues ke hi azarung raving hi kalaga malay or sak vai malay sang mata sak vai mang vai malay sang mata or atumi sijin vai malay sang mata tada mi akhana connect mi laga ina ka thai tha ga ithum tang no ping atang dang lam hang khai la ithum tang no ping ina tang dala we tada facilitator jirala tada tang no ping la na phami laka hi ka apam ni thata placement mi mong na sa sa da klei ji tang no la na ina tang ta lei gi ji hi it's a fact okay naga
innocent sala na sabang rabing rada kai ping hi athumma ai ia chodau kita shava van mang chor mang naurer thu kita ifa 20,000 mang la 15,000 mang na ta zal kai hotna ka pamra gu chi innocent sala khai ko chong jang chi ni okay daga spa jile basa ka na to hong ngai ot ba tha thui khai ariba sada saula ari athumi society li chang se mazang pai mazang rar mazang leng athumi ring in the both in a bad ways hak ai salaka athumi depression salaka okthidu khai chung ga lei ngai ni pai so itum down of being he daily with context in hang se ka depression he chungna kind of khuni thop he so he has sad reality ni he so hibahi thada marak li itum chuk chui thada ka thada sol sa chi ki in ari ka chumli issue thada hakla ka ne ishina face aka rag sa hi lately face rag sa hi aka ki kle ka itum dang khul na na tang na pisa loan sa la ka miya ka na misa a na misa b we na loan ku hal ka yam thui hai b margin na khangde c li wa khulwi d li wa khuli e li wa khuli la ka now by 20 30,000 50 60,000 to ning la ka ka kni to ning 10 15 20 lakhs to la ka a hin da paisa jen na da awi sa nga sa la travel sa nga da lavish lifestyle of thui la ka city to city yong za ka ji chong le here so to me the root cause of everything he paisa la ko itu mirin da reshi ka sa ga ji itum hi jangkat reshi sa ga jang lak le la itum sia sa da le itum jangkat sia sa ga jang le la ji hi da itum nik chung ka question sa le ba hi okay yeah daily we reality talana scam call center right na itum spa li wa sa da li details ala ga na mai chi mi hang hai wa ning shi pasa la train ni ita kar jan ing na ga wa itum tang ko na bi masam raw la ne itum tang ko na sa khang ni la maning ne kai tha da thai la ga sa da li thai la ga ukhnang la kai pau hi da itum mi so sa vai itum collective effort mi la ga sa plum re ina amai liap li ungai le amai liap as a police officer ari itum hi tha da criminal offense sa da klei criminals being matala in a scam call center sa da klei hi ari hi athang amai na mi da hang kai da itum da foreigners being the scams how with the foreign countries being chila involved sa lagi sakla ka issue on the lay or even itum illegal prostitution hi later like flash trade ka illegal in India li ba je with the higta offenses sa da klei being we criminal punishments being hi khimaweng sa sar do itum kai kana mathai la ba jang o hi thakai tha pai chim awareness mak le le sa la pai higta hi itum matha mai da hi thaga chi thak pai ko na tum hi tha punishment mi pai ko chi itum awareness mi laga kai kana mathai ka sa ji we or even involve sa da le asia ma pha tu re da han chok ko pai tang hai ka pai we le sa ka da offenses being I mean punishments being hi tha da le India ai na chi shura ga ji bing je teo mai ka hang sa ngai le hikta pila hiwi penalty khile ji hi cheating ni jila penari India we lo ka tharba ji ari bharatiya niyai sanhita da ka IPC de sai hiwi ari section 318 ya ari sub clause 4 then 319 sub clause 2 da hi hikthali involve sala big high bing he pingum shine da tel wa pai ne ara thum system hi ari federal system system ka samo then section ari 66 ari 65 then 75 ari kile he information technology act he bing he panjini itak sa bing jang ari penalty ja kha na rom sa ga atam shiro da da koi hang la mai le hang la kim tham ari khanang la kha khana isi ri thoti lai kam khe laga exam tha gi ji mot pale और फिर लसा के जबाले अरे फट अरे कोई साबा चुंदो सा मामो हिली फोकस ही बात डाइवर्स था देता है वो कुला शाह खना अरे हिली बम तक ले या खुली थोपिंग करोड़पति जंग ले ये उकुल बिजनेस को हॉल जंग ले ये एपीसी दा तो हिली बम तक ले खुली शॉट ले के थार ले की बात इसी तरह ना तरह जंग का तो हिली
grow na kila sangai ra family business ka ko le ta hang sangai ba ba athumia ro role model mo mo mon thega lang fast money easy money fast kila exam ja mo se hi pai sau se da lang da sam pai ba diversity ka da asa thei kila observe sat le wo kila shule yu khang de yang ka mai yu khang sa le ka abi itu me ratio ne ka isi tang ko ya call center wi abi mo pu sa le ga bom ta le chung thi le re le ga hang lo ga ada high profile scammer la hang ba thong de ta hi kala shula ha ne ari akhana ba isi na ka ku ku hi kila sa ka thang le ga hi itum de ko ma sa da ma chu phai na mirin pa de sa ren da le ga mirin pa ga ka thi kring pa ki la o sa na pension da hani la pension da le ga pension le pisa ung ga sa au je 92 lakhs ka exact malai re ta au pension le pisa ung ga ko je isi tang la tem tham hi da Oh. ta phone trace ali le shri ukhuli office le la bi ba je ta ma soi la shri 92 lakhs he few years back ara ka da 92 lakhs value hi na te hang sai da mo soi la ukhuli kari kham tha thaw le re tu injection sakar le re ka mi ne char da dak le bi na khana dak le je ti krum hai la ji ne da as itum euro as khunu the thel de je ti thaw mo khum shung la zanga we de je ada bu sa ga ye ni shere Okay. Okay, mai la ning share. Yeah, fact shop da klei bing je na na example sa vai la ga hang mi da klei hi itung we wang tang hui shukui ba kam salak da le oi ka hang da da itung na lifestyle ba hi li ring ga pa easy money quick money ji li ka how to da itung chung ga principle compromise sa khai ji le lak da le it's very very worrisome ari shi kutum ishi mati jang phai sa la ga information khatar chung ga sam phang la ga itung tang ku naw bing ava ba ping matalan acheng na daga ninga chung ga le re maram ba ava ba chung ga ye iu naw khi sa le la gi mak thai chung ga le lak ta le kala naw ra na la deliberately ka pik ka haila le ji paw la sam phang hi wa cha le jim that la mang se ka paisa chung chung ju ho ngai da ava ba ra kai ka ba ai naw thalai wa cha lak ta le ji la so la ga ne ring phat la ga na na we vain ka cha le ka he ka thai shin khoi la ga itum ratio sa da itum kala ayin kamyon miao sa de ba ya masa phung ra le gi ji chan khwing sak de le ari tum na chan phai sa man ga ru atam na ra vai re chen conclude sa phai sa sa ishi hi and conclude sa bai me khwai itum na concluding remarks sa da ba kup sang bai me khwai hi itum na hi ga tha criminal offenses bi hi mas ha khwai itum we khani thot ka chung khani thot pe hi thai li mo ba jang wi khwai or jang da clapping jila tang shap khwai awa ba ping na thing shap khwai or even long now church na la khi sa bai itum we od gurut khi bar ba hi itum ka tong ka we ishung sa ta kle ne ishung sa ge ne itum mya khana ita scam le involve sai na thang dang da Chandigarh I mean Punjab le kle mi chung ga li jili halang zarang sa kai re jilla atum ne we sa khyon ba khyon mai ne daily la ji bu bam ra ka apang daily ji bu bam le re jana itum ko tong we collective issue ma sa ge da itum collective effort mi la ga itum solve sa pai sa re jana you preventive measures min kala solutions min hi ka ta da kimo mai le di kla ji hi concluding remarks sa da khui mi fai sa sai amai na wina na ka re miao lo preventive che cover itum hi main sa da ayali shock bumping kala stram moina otsara da kala lirik tamra da shopping main sa da yang union tangkul student union or naga student union kala sa cover chili register sang sangai dai lai ni yang itum na chi register sa cover ada itum na yang sang committee matham da yang sang mi bai register masa cover kalibam li kisali q area li lay contact number contact detail klak shi shokai salala akhalam bai yang cheda matai mai thui da awa binglila thing sa khangai baba naung rally hangjing sangai da naga student union la or tangkul student union la register sang sangai aming chen sangai matai mai thui dia chi important sala ge kadam nawa ka sada kala itum tangkul naw kala naga nawa ka sada kakne sada itum wi awa ping naung ra li thada itum ayar shok rag jadam li atum li mathalai gna hangjin sangai jikaba itum
cái số cái dân sai có rồi thì sim khử na khre sa hao da sim khử ava na mang cầm chân mà sao vậy này mà chúng ta rất say cầm chúng ta phụ gì rất lâu thì giờ ava bình liên mà tại mấy thứ đó ava bình liên hang chỉ thấy sang ngày nào ra bình liên cái lần nào ava bình là hiu mà ram là thấy sang ngày hiu mà ram là hang thấy sang ngày nào ra bình liên khi ta lấy có in nào ra ta lấy ông ta sang cả lô the straight in yang itu mang thum ngau li sei ngung thum ngau dam lam ning lim no ra ye itu mi ngung thum ngau hao ki tha yi ma hang shok leng rom da ngung thum da sa thui hai no je da ra mang thum sang lim da straight in hang sang ya ba bin li le ya kala itum atang la hangau la kili isi naga student union pancha bu na yang ka ba isi aju issue hili la paisa kala now do wang la the church NCF church Chandigarh na Chalandar we room laga student union lang room Chandigarh na Punjab room the chief member the thana ping ni khui laga member group aga shemai de le the itum Nagaland government kala Manipur government li lai ka pi ka yang or yang sang ma thamai de yang sang mi ka yang ila chili group a ila group chili representative sa ta ka sang le ila advisor sa kala church shong ai la pastoral team ni sang how da ila represent sa le isin na main sa da chili kira target ka sa ba na ki ava wa ping li main sa da awareness ti leng sang ai na shin na thum na ra ki sa le klek ji theng sang ai how je de ji ava wa ping li awareness ming sang ai khắc nhiên sao đó ít chúng ta đang hàng là recruit center yang recruit center bình hili mấy sao đó simli lấy được lấy authority bình hili contact sao là cái recruit center bình hi mấy sao đó phá hủy là cái chúng li tầng sang ai yang hả đó ni min say na mang mình là registration mấy sao đó yang registration là sang ai ở thằng hàng là cái là chỉ mang mình là hili osa được lấy legal ot cái sai hiang hili main sa được cái dịch than là cái thằng này là legal sa cái dịch than là illegal mà sa dịch than chỉ yang main sa được ava bình lịch là government state government liang cái đó itum na hiva cái na group ác xem cái cái đó hiểm hăng thêm nào thôi, ít tùy hiểm chắc hăng thêm nó chứ吧？这里是到所以但你阿啥子hiểm hăng thêm nữa是，阿啥个这他们样的ra了个hăng是是吧？旁边那的帮上那个他的hăng thêm啥了了，他们的别人看啥米咯？这就要帮里啊，这就要帮里，一同去上那个呢group 呢的，咱我这个他的阿瑞方全部红的来去呢，他的去一同的三红的来的。ava ping men sa yang ava ping phap ta milo kala na thumi naw ra ping li saklain phi milo ji ha hangai ni shinai okay ning share mai naw mi tang ku tui hili ma sheng mai bai niam thala kai na share sa mi re thalak mane to mi miracle ayang le li ku chung ja mayang tui or chef tuen interact how with the tang ku tui manat khaing bai ki kom thalam nem thalai na closing remark me re ina amai chu me le arwing rai ka cha itum preventive measures and solutions na leaders big leader no itum ava pingiro no kuni thought pingiro no itum society li address alaga na we concluding remark kami milo. Okay, quickly hiba hit the in the 4 points wrap up summit ya. First itum hi Brescia ka sada Brescia shimkule prata share chini. Awo aying rabing na siyasa sa laga itum ava avang rawi thought di rag ka ara itum thought di razang da nang rabing thought di ragzang ka hi kapha ka chung klai kam kapha china chung mai how ga itum hi individually arriva class 10 11 ka kai nang rabing ni ba ta just innocent magic ni ibing ba ina kishat le kisha ka phara kim sa kam phamra ki ba chi ba athum chung chu khui sap pai yer ka shar kai ni so individually responsibility khui la ka phai ka kar ki ba chi expressive sa la na ka kar ki importance ya jaina ithumi society bingli
Dalagina avava benli he sangai kajipava charity begins at home gajit hada itum naungra bingli itum na raktale laga ka hada rakshi kajipa hi mutum chula naw prata hai laga nawli hada rarkaru no gajiwi ningchukin rarkang sak kajipa jiva I think he is going away he ahikli ka mavamre awi rinjo hada aimlessly hada kya ka vivana talent mida kya ka khamata sok pai sai chela naw pa jiva hada chakshi pa chili pathiaure so now ngrabing ning ngui khami jeka now school ka phok ka now ji school khi tam de leli oja na khi ji mi de leli ka kala now ba jin na khi su khi de leli ki ba hi important salak ki ba hi avava bing na hi ba hi thalai na ngui la ga ba yang sang chi ji ba ki tha da ari tum discussions ha da clay ada social issues evils we maram ni mtu da clay musu mrege ji shi sangai ka ga tumali isumi ka thana bing itumi mingning bing itumi CSO bing itumi church leaders bing kui ka thana bing li appeal sa khang hai ga ba ji ba ichi chawi responsibility ji le ka yari fang the othang ro share the clean ili mingning ba jina politician ba jina awi praja bing li ki yang sangram ki sami rang ge ba ja ning thar la ge na sami sangai ji ba ji ba kala isumi pastors bing ji ka just lecture a sermon ji mi ga sia sami la ka gup khai pa ning itum ram li ba church wa zingli school ling ro share the clean school li principal na tan la ga ota bing na khi ji mi de ki tam se de le ji ba hi isumi church pastors bing na hi atam lungli yang sang mi la ga seha samil ka rer ka sang ji ba tang sare ji ba e shit sang chawi then lastly not least ari CSO leaders bing balagi ne thum no long bing ramli zone as a whole generally itum tangkol bi student union li certainly so he being hina he chuk la ka khi phekar kar la ka hada chatran khla ji ba hi kala itum katam now long akhang sata itum katam now bingli ki samiran ki kali phikar karlaka now ngrabing sudam da clay now ngrabing ni ka ta raising success lagi ji platform bi athuna phaki style schools we institution we principals been ojabing na athumi la hi appeal sangai gi ba yes school run ga sang gi ba hi it's part of business phaisa ji mung chang ka ta na school jiran saura to lop kada ta oja pung bi it's not possible ka first priority pa ji phaisa ungdang pa ji focus mu sang ngai hem ni ka now bingjili school institute saka gai now ra bingjili ki aim le li ki ambition ne na now ra bingjili oja bingjili train sa la ka jisming sak la ka ta dar kang sak sik la ji ba hi principles bing oja bing sa da clipping ji ma thailand na thum ma thalai na sa da clean ka that leader took me the ogu ya tam na ba ara ba how kita tata achala 20-30 years education system ba je ne tum revamp sa la ka workout sa ga ba je tum sa se gi ba ja ngai ala long we on behalf of the lastly in here at la ka okay ishi tang ku kadam na long delhi na atukum education project as hadley hili SSP coaching meeting hopo khaire ayan hopo khaire yang hili 250 katam na 120 physical na 130 offline na sadale so ishi president na than na ga hili lungsan lagi na sada clean si so hili razang khai na ping clear successful sa ka ji tum hotna da clean ishi long now na than la ga ram we representative ping athumui nam contact number ji quick long ka rami census ping hi tam now delhi le kya pam lak le gi exact number hi phasok khwai gi hi la sadle the him basung ram da le da kle ava ping le sala ishi long now ping le connect sami lo da thumui katam gseli targa ga sat le la chi pa chila ishi long now ping le connect sami lak lo chi pa hi la sa ta hang ke ta ngam ni shi. All right, ning share amai chumi no concluding remark kala gaina na sum up salaka miere kana wazada amai lep nan la no we concluding remark
kami mila preventive measure ba hili kikla preventive measure and solution ba hili focus sa mila ka kami Tapi oja khani na hangsara ri we matai sore. Ni na phale na hang re. Tapi thằng cái nào không là thằng hay chứ, ari thì lấy thằng cái bom here rehab center li ari thằng gì phải ari farm gì phải tara cái gì là, ta iba chỉ recommend masam ni phải lấy chứ ka ari hi pura ari commercialize sa rồi, ari kita kata da musung khing sakti kata da pelasang sakti jibale masalui la pesa ba jung jang ku bai re ari rehab center yau thu ba kha pek kha kha ari jila hai dek le long pong da da sei beng ha yau thu sa kila sa baram phasa na jo hanung ra umpira aba rehab center le da ari phal be sogla ha da result zero ne jila lega ari drug issue hi ari alcohol issue hi ni ari ithuma porni issue la re hi wa then athang long term issue ba je ya ithum bi church ke thana bi le csos bi le hi da ko ngai la ge na thum sa pa ka ukul district we ari tila rehab center ka ha da kha kuli ta bai shomi le ka ile ari missionary high lo ari professional ari warden high lo ile in parthang sa ba le ye ile parthal ka individual jimang ari ngai ku kimling la society bang la productive sala khaya asa da sa le la de hena ari ken soda ari school we authority bingle then matale na TKS na khala ari ina ari pila Ministry of Social Justice and Empowerment na ari apong tungle throughout the year truly NGOs bingle tie up salaga we sensitization program we awareness program here throughout the year one time ning two time ning salaga national bingle yung awareness le sa da in school bingle collaborate salaga TKS na ari pila print media la ari social media sigala kada innovative sala idea kana ina to thangwi ari Japanese media ala relax yang wo ta jili national te na bisli aba na aba bang rana ari cement phung dak le kham phiknam osa dak le ta to la ga sarna dal kam kho de le sa dak le ji classroom re oja le thei le la ta nawra bi ji yang le chok le la ta bili kam phi pai trak le la kita kita sada itu idea ko laga itu hiba nui la haina kila salaga ari khangje aka ko je hiba kata kirang sa la jila ara kini akan da seriously bam dakle ari matalai na ngala na bing or ari mian ol zange tabai ka ari masak pa or ekam the ni jin ka ngya song hiba moskok bilo apoi thalo bika issues ko jung ja hing yak song ni jila na ngya odma wala ari hati yau tik da hati right da song now ili issues ko jung da khul da create sa ko tra khli le jila ena hipa ya sabai ka ning shami le da pele sa pongai lega matalai na shinaw ya song o sa da khli ari PPO le o sa da khli corporate sector le o sa da khli na tumli security card pi le jila itum mi he bai shi the de ga da khlen the le adon da incident a song jila security card sam le private ai khila na ba song da lega awi khum khaba ja tu kali ya song da khli dia kunta bing otma khama bing da mili kata yom su kata da advantage kishi da ngai da khli la awi khum khaba ta ni khau da yon su khu mo jila ta kala ma highlight na takshil song ka mi na thingcham da kan ni jila ta kana hita da avoid chak bai issues bi ya ta da tunda avoid chak ni lastly itum seriously ba law and order he ti mathala ga na section la ga zadaw ki da any issue problem jiran utum ina raraw i pangai khawra ina kilometer laglo police li inform thalo lega police na ari saran ji sarano ji he itum bi how we ask la ai ji ka pu ja pa khaw ka phe ga ji na na issue ba na ayon thau la ena ji pa chen thala lo any issue police le ye no we long now bi le ye ni context la ga ari ha so je na kila ari kila salo ji ba he apil sangai ye ni style okay ning shi share aja special salaga na razang kai shi thum na thum manga aina na thum na aja share sa kai manga aina itu tang ko bin chung kha thai sing ko koi sam bangda itu na thairan warang je thai guda ara itu na section mai da ok thu la pra ge ji sang ko khui le na thum na atam ko sa ka chung kha le sa la kala aran thu bi public leader social leader sa share da nang jar na de le re hi ba chwa yin sang ko
เลยกันถูกไหมมันสักมาได้อาตมที่คุชอบมีแล้วก็ตั้งคู่วิวาง burden เลยเด้ออีวิ responsibility อาคนเดินถูกไหม experience ถูกไหมที่เขาว่า share สักว่าจุ่มกันนิ่งชีริงไปอี just ก็เชื่อเคยถูกไหมถ้าเด้อinteract สักของเราสักก็ใช่ฮิลีตั้งให้ในเดิมพนิงให้ละอะไรฮิวิทรูนะมีเพียงลี information ที่ว่าไปเด้อ awareness create สักอีไปนะคำได้เนี่ยก็ละ and I'm sure fruitful สาระเด้อคุยอีตุ่มในท่าได้ interact กับสาเหตุอีพิโซดในคาร์ละคาร์ในท่าได้ตุ่มตั้งคู่วิ metropolitan cities ลี issue shop ได้เลย specific สาระ discuss กับสาเหตุคาร์ละคาร์ในเจนะ very insightful แล้ว take with ได้เลยจุ่มกันนิ่งเชียอีตุ่มใน repark ไม่วิ episode repark ไม่ topic ก็คุยกันไฟเลยสาเหตุก็ละอีท่าได้ตุ่ม share ไม่ได้ปอมไปไฟ communication นี่มาทำไม่ไฟอีตุ่มมีชิมช่วยนะอย่างไรปอมได้เลยพิงมุสุนไม่เลยก็มาทำไม่ได้ optic ไฟบ้าง next episode เลยอีตุ่มอาจจะงุรุมไฟคาร์จันละสาลิชิตเซ่ฮังคราตอมลีมีอังกฤษเราจิตเลย request สาลิชิตไงได้เลยก็เลยนั่นทุ่มวยอดซาดักเลยไซโก้ระอัฐิไม่รู้โนมังอาบางไม่รู้โนอีทุ่มนั่นทุ่มกระป๋องไม่บางไงนั่นทุ่มขลุ่ยบางไงนี่ทุ่มคนนี้ทอดเป็นอีทุ่มอาบ้าเป็นนิ่งขลุ่มซาไว้เก่งสิเราซาดาฮังละกันนิ่งแชร์สิฮังลิชิตเลยแล้วอาจจะอี episode ที่ไรอย่างนี้ก็ให้ตั้งคนเอาไปนั่นทุ่มต้องเรียนทุ่มไซโก้เรียนหลักจุ่มกันนิ่งสิพองชอบเลยอาจจะอีทุ่มนั่น discuss สักให้ตั้งคุยบางคนอีทุ่มวิคริงครับมุชุมไปขวายอีทุ่มอาใครนะอาก็มาทำไม่ได้ใช่แล้วก็เขามาท่าจีสักขวายต้องมีของรอบเวียนิ่งรีนั่นนะอาจจะวิเอพิโซดที่คุยกับชอบเนี่ยว่าก็จุ่มกับคนนี้ทอดก็จุ่มกับapprehension เลยแต่ยาก็ถ้าลักจีเคลียงก็ถ้าลักตะเลยโดก็จีเทคง่ายวิคาร์จันสักชอบวิวายนี่ทุกเอพิโซดที่คุยกับชอบเนี่ยอีทุ่มว่าก็จุ่มกับก็จะเจ้าวินังรักคิดสัตว์เล็กแล้วมาเทมันเนี่ยอาจจะห่างไกลแต่ไปสักจุดโค้งไงก็ริมภาคไทย or ไล่ตามตะเลยจีเทก็อาจจะริมภาคถ้าตั้งไทยคิดกับมังหันจิจุ่มกับเลยตะเลยจิมาสักไปสักเสกก็เลยอีทุ่มชิมเว้นมาการชอบเรื่องแล้วก็ฮีสักอีนี่ฮีว่ากี่นี่จิตากี่นี่จิมาทะลักกันเนี่ยเทชิงคุยแล้วก็ชอบรอกเสอีทุ่มคนนี้ทอดก็จุ่มกับอีทุ่มอัปมฮิลีplatforms and avenues เดียวnow กิดyearly งั้นว่าไปควายเด็กชอบฮิลีก็ชอบก็จังมาทะลักมาเทละ information มาทะดามคุยละ awareness มาทะดามมาเลยละชอบพากิจิลีguidance มาคำเท่าบาง direction มาคำเท่าบางมีเนี่ย advantage ก็ไปจุ่มกันเลยก็เลยมาสักไปว่าลุงลีมีเนี่ยมาสักข้างในก็เลยไอ้ยินเนี่ยมาคำยา variation เนี่ยมาคำยาอดภาษาไทยจุ่มก็ชอบพามเดเลยมาอีทุ่มดังคนเอาจุ่มก็สิกษาครั้งแล้วก็จดกระจังครั้งแล้วก็นิ่งทารักให้อดซาดักเลยเลยลักเลยจีพิงจีวังอีทุ่มริงไพ่นั่นทุ่มลิขยาชีก็อีทุ่มก็จีก็ท่านะอดซาพาใครวัง illegal activity ลิจังใครวังอีทุ่มดังคนเอายาลีจดจังไรอดซาดักเลยก็ต้องกันเลยละไม่ชิงมีก็ให้จุ่มเลยที่ปอมเลยก็ฉะนั้นยาลีปอมจัดดักเลยอีทุ่มไซโก้เรอน่าอีมังก็จัดมันนิ่งเนี่ยก็น่าอีฮีน่าวิชิมคูอีวิชิมคูอีวิ society อีวิยูวิอ่ะไม่ represent ซาละก็จัดตักเลยนี่จีมั่งหลายให้ลากกันสินั่นน่ะจะก็ชีซาละอีทุ่มต้องเอาไม่ชิงรู้ไม่จดรู้ไม่ก็นั่นน่ะคำท่าซาละอีทุ่มต้องเอาไม่กังโหหิมั่งหลายให้ลากกันสิก็เลย city เลยดักเลยอ่ะ leaders เป็นนั่นทุ่มก็ต้องกันเลยละจุ่มกันนิ่งชีนั่นทุ่มเคลยวางไอ้น่ะอีทุ่ม issues มี solve สักวีก็เลยนั่นทุ่มเคลยวางอีทุ่มนิ่งลุกลากไอ้น่ะออกที่ชอบไปนิ่งชีก็จังแค่นั่นทุ่มวีออดมาอ่ะเทมรู้นะว่าวางไรทุ่มไซโครุ่นละอีทุ่มก็ท่านเอาเป็นก็เลยยาลีปอมดักเลยไซโครุ่นวางละเสียสามีจริงสิอีทุ่ม communication มาทำไม่สิอีทุ่มลงนาก็ท่านเอาเป็นอีทุ่ม elected representatives เป็นละยาลีเลยดักเลยเป็นจีเลยอีทุ่มตั้งคุณเอาช่องเนี่ยตั้งคุณเอาไทยอีทุ่มมี concern จีละอีทุ่มฮิลีเลยดักเลยเป็นเลย concern เลยมีฮอร์จะกันเนี่ยเลยมีสิอีทุ่มยังสังมีรังต้องกับท่านไอ้ยังสังมีสิจีหางไงตั้งคุณเอาอีทุ่มต้องกับจริงเรียนนะมีพลังกันออกถึงไว้จีหอดจริงสิอีทุ่ม psycho relating share ก็ next episode เลยสัมผัสเสียรู้สิมีความเสียสิ